Yes, reka tubahe ikaze bakunzi ba Kayangana TV, tubifuriza igitondo ciza mwese badukurikira umunsi ku undi. Reka tubifurize ndetse n'abandi igicamunsi ndetse n'umugoroba bitewe naho muherereye hatandukanye, bitewe n'amasaha mugiye mubona cyangwa se igihe ubonera kino kiganiro. Reka tuguhe ikaze mu mwanya makuru mwami Yesu abane nawe. Mwese n'ibyanyu n'abanyu ndetse n'abakomeje kubura babo, namwe mwihangane mukomere mu by'ukuri mushikame. Nta kundi turi mu bihe zo gupfusha, turi mu bihe by'akababaro, turi mu bihe bimeze gutya tumeze kuba byumva kuko hari abatabyumva, ariko ni ukwihangana no gukomera. Hanyuma reka tugusabe ukanda aho hepfo n'ubundi subscribe ku Bafaransa tuje muri sabone zatubana umunsi kundi. Nibyo byiza kudushikira kwanyu, turakuzirikana mu by'ukuri muri abantu beza cyane inshuti za Kayangana TV. Hanyuma reka tubagezeho amakuru y'igitondo twabazaniye. Isasu ko rirumvikana mu Rugezi mu gitondo cya none cyo kuwa gatandatu tariki 28 zirangiza ukwezi kwa kabiri, kwarumvikana isasu mu Rugezi ko harumvikana isasu. Ntabwo riremereye cyane, ariko ko harumvikana isasu muri kino gitondo cy'uyu munsi wa none. Kuko murabizi ko haba hariho imborogezi zatakaye ku bandi, wasanga ko tuza gushaka ibyo turya, kandi iyo abantu baje kurya mu nzira yo kwiba ni ngombwa ngo baze barase. Ni abantu tuzi ndiko baza bamera. Icyo si igitangaza ku madubu, ariko amadubu mu Rugezi aratuje, ameze neza, arakomeye. Aho twavuganye arashima Imana kandi ameze neza mu by'ukuri, ikomeje kubarinda no kubaragira. Nibyo bizima bikomeye cyane dukesha Imana yo mu ijuru, ndetse n'abarwanashaka muri rusange bahagurukiye kwitangira ubwoko kugira ngo abandi babeho. Hanyuma reka tunyarukire mu karere ka Uvira muri zone netre. Iya zone twabuze uko tuzoyita noneho, nimba ari rouge, nimba ari bure, nimba ari umutuku, nimba ari red, nimba ari noire, ariko noneho ni muri zone noire kabisa. Ni muri zone noire. Umunsi habaye white, habaye umweru, muzabimenya. Yes, mu karere ka Uvira amakuru avuga ko bararanye icyoba, bararanye ubwoba muri Uvira bukomeye, ndetse amakuru avuga ko ababyeyi benshi n'abana bataraye mu mazu yabo. Ayo ni amakuru y'impa mu Kayangana TV ariko abagezaho. Narababwiye ndababwira ngo aho kubaha video y'iminota 30 yo kubabesha, nubaha iminota 2 y'amakuru mfite y'ukuri. Muzobyumva, muzona mugenda munabikurikira. Amakuru mbayeza iminota 2 cyangwa 5 nayo niyo mfite. Sizo barezaga iminota 50 ganda afite ngo ndambike ngo video ngo ibendende ngo ndabahayo ndafite se, ndabahayo ayo mfite. Twavuganye mu gitondo n'umuntu uri muri Uvira, twavuganye naje ubwanje, arambwira ngo ntibaraye mu mazu kubera ubwoba. Ninjoro chef yaraje uba muri Uvira wabo, sinzi na yambwe ntago noryibuka ari nari gipfurero. Arambwira ngo yaje arababwira ngo M23 ifite umugambi wo kuza muri Uvira. Sari bari mu kumenya guteza intambara, ariko umutima wo guhagara ukabura. Kamusanga bashushe, ariko nanone amara kumvikana imbaraga zimira izindi imbaraga, bakaza barara ku mitambiko y'ibiti nk'inkoko. Ariko akagara kaza gashigikira bazarendo, ariko amapepo azatera kwinshino kuri kw'Imana. Nuko wa muhungu arambwira ngo ntibaraye mu mazu. Nawe ubwiwe n'umusore tungana, ntabwo ndamuzi, turaziranye twariye n'umfuro twiganye, ariko ababuvira. Arambwira ngo ntibasinziriye ninjoro, ntibaraye mu mazu. Bamwe nawe barimo ntibaraye mu mazu, baraye hanze. Bamwe barara mu ntuze mu ese babizita gutya, ni mu ruharambuga. Yes, ni mu ruharambuga. Baraye mu mbarazani z'inzu, kubera ko umushefu yaje arababwira ngo Mayimayi iraza gutera, nako AFC M23 ifite kuza gufata umujyi wa Uvira. Ati nonega imirindi bavuze ko itari kure, nonega mumenye timware mu mazu.
barya bose bagize akantu bakora karasohoka kaje hanze. Mumenye mwiyeke abo bantu baje. Hari ubwo bameze gutyo ariko baciye umuganya bavuga ngo yakanzwe n'inkuba ngo isigare bona nimba na mukara ngikikanga nimba ari mweru, ngo yakanzwe na mweru isigare bona na mukara ikikanga. Kuzaho kiraza iryo ni itangazo tutagomba guhisha. AFC kiraza kirataha kiraza Uvira, mwitegure muhunge muhagume kiraza. Ibintu byo kubahisha ngo muhumure ko baraza. Nimba waragize akantu ukora, nimba wari yakabandi upfuye rumwe igihe kimwe haba yakajagara bava ngo wari habene ngo agarure umuntu wari yakabene, umuntu afasha akabandi muri zino ntambara. Ejo bundi abatabazi bava muri Uvira amenye yahungira aje kwa Shebusha Gisegeti, amenye yahungira wagafashe wese azakagarura. Iyo niyo mirindi bare bumvise barara kumitambika y'ibiti nk'inkoko. Uko niko amakuru yifashe hariya muri Uvira. Hari ubwo buteye ubwo bari kubwoba bwo buzababwo n'ubwoba bw'ukuri, ntago bari ko batinya ubusa. Gusa nyine bazarukobereza ariko badashoboye. Uko niko bizifashe mu karere ka Uvira, biraje bisobanuke. Uriya muhanda wa plane urasukuye, ni muzima, guhera mukamanyura ukagera muri Sange na madoba hari. Kuva muri Sange werekeza hariya muri Uvira niho hari abo bazarendo, ariko ko barumva imirindi kandi noneho kiraturuka mu kirere, ntabwo ari ku butaka gusa, imirindi iri mu kirere. Uko nizo ko zifashe mu karere ka Uvira kabisa. Muri Uvira ntabwo biri buze koroha, biri buze gutungana cyane rwose. Mukomeze mutega amakuru y'umugoroba turayabagezaho y'akarere ka Uvira, ariko ubu niko habyutse, uko niko bimeze. Mugire igitondo cyiza abandi gicamunsi cyiza.